Honorable EM Sports masang sual debor mano risa ya paran bising tei borom khan bagai sini volunteer sono koyo sing joto na ya pakrop layano phade abon ya gulo tinini inaugurator sini Honorable CEM masang Purna Chandra Jamatiano risa rewei borom khan bagai koi jawo tai abon ya gulo sini Honorable EM Education tai kok borok Department naik tong naik masang Rabindra Dev Burma bono risare mani bising tei borom khanen bagai koi jawo tai aboni yagulo chin Honorable EM Cooperative masang Ononto Dev Burma sarno bonobo risare wei lam songnan bagai koyo aboni yagulo tongon sini yang Honorable EM tourism tai health sini masang komol koloi bono risari wei lam songnen bagai tai ayang tongon sini Honorable EM Fishery masang Rajesh Tripura bono bo risari wei lam sok nani bagai koyo tai tongon sini Honorable MDC ayang sini masang Ganesh Dev Burma bono bo risari wei langsung nang bagai koyo. Tai abo bini loget tongo sini Honorable MDC masang Umasongkor Dev Burma tai Jurnal Nibu Chairman bonobo risar wei langsung nang bagai koyo. Tai tongo sini West Zone ni Chairman masang Tony Dev Burma bonobo risar wei langsung nang bagai koyo. Tai tongo sini ayang Khwai Zone ni Chairman masang Bisudev Dev Burma bonobo risare wei lam songne bagai koyo bisu Dev Burma sorry tai tongo sini CEO TTADC sini masang Sike Jomatia bonobo risare wei lam songne bagai koyo tai tongo bini loge sini Chief Legal Advisor masang Data Mohon Jomatia bonobo risare wei lam songne bagai koyo tai ayang keri kanah ni ang kaklayo padi tai seng ringwa yang joint chairman sini macang Rakesh Dev Burma tai sini sub zonal chairman macang Apon Dev Burma bonobo yang beskang panen bagi koyo tai bongnobo risa riwil lamsongnen bagi koyo yang belum risar dia yang sini Rakesh angkoi nai sini di sini additional CEO sarno yang payai yang panen bagai sini Subol Dev Burma tai joint chairman West Zone ni sini Bisurai Dev Burma tai PUICA sini masang Sito Dev Burma nobo yang beskang panen bagai koyo tai bongno risa riwei lam songan bagai tai koyo ayang asokjak sini EU administration sini masang Satyajit Dev Burma bu koyo tai ZDU West masang Dilip Dev Burma bono bu koijawo yang panen bagai tai ringo sini former EM masang Chandrodaya Rupini nonobo koijawo yang sakawo panen bagai tai bu ayang pasing koijawo sini borom gonang masang Bobes Dev Burma EU planning nonobo yang panen bagai koijawo hambai